Tiba di Malaysia, Donald Trump joget bareng penari tradisional. Momen menarik terjadi ketika Trump terlihat ikut menari bersama rombongan penampil lokal di atas karpet merah, sesaat setelah turun dari Air Force One, Minggu pagi waktu setempat. Seperti apa aksi Trump saat tiba di Kuala Lumpur, Malaysia? Meski baru menempuh penerbangan selama 23 jam dari Washington DC, Presiden berusia 79 tahun itu tampak bugar. Ia menggoyangkan pinggul dan mengepalkan tinju mengikuti irama drum tradisional yang mengiringi penyambutannya. Di bandara, sekelompok penari mengenakan kostum berwarna-warni menampilkan tarian yang merepresentasikan keragaman etnis utama Malaysia. Mulai dari Melayu, Malaides, Tionghoa, India, hingga suku-suku asli Kalimantan. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, turut mendampingi Trump dan bahkan ikut bergoyang mengikuti alunan musik. Trump juga sempat kaget melihat bendera kebangsaan Malaysia dan Amerika Serikat hampir sama. Oh iya guys, mungkin dalam pikiran Donald Trump, inilah negara tukang ciplak, alias tukang klaim di Asia. Just kidding ya des. Terus, kedatangan Trump menandai dimulainya tur 5 harinya di Asia, dengan tujuan memperkuat posisi Amerika Serikat di kawasan sekaligus mempererat hubungan perdagangan. Cek 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 cek, itulah bunyi cicak. Cek 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 cek, maka jawab ibu cicak. Bunyi cok cek cok cek, buat cicak galak. Kena beringat sikit lepo-lepo cicak berak. Want to go to Malaysia? Yeah, there we go, come on. First stop, Kuala Lumpur, so let's dance, mother. Ladies and gentlemen, it's... He loves this shit. And then he just goes like, eh? Saya juga nak nyatakan bahawa sambutan yang kita bagi kepada mereka, terutama pemimpin-pemimpin yang kontroversial, janganlah keterlaluan. Satu dunia sedang mengecam Donald Trump sekarang ini kerana genosid yang dijalankan di Gaza. Tetapi Perdana Menteri kita menyambut beliau dengan menari tergelik-gelik di tengah panas di lapangan terbang. Apa logiknya sambutan sebegini diberikan kepada individu yang sedang dikecam oleh seluruh dunia? Apa faedah yang kita dapat apabila sambutan sebegini diberikan? Memalukan negara kita bagi saya. Yang dipertua, bila kita nak buat sesuatu, biarlah berpada-pada. Last sekali dalam 40 saat yang saya... Madani gadai kedaulatan negara. Ada macam-macam reaksi mengenai perjanjian tarif yang ditandatangani di antara Malaysia dan Amerika Syarikat bersempena dengan lawatan Presiden Trump baru-baru ini. Pembangkang memanggilnya perjanjian syaitan. Ahli Parlimen Pasir Gudang berucap dengan penuh semangat dan menuntut jawapan kenapa kerajaan serah 1 trilion ringgit Malaysia kepada Amerika Syarikat. Sudah tentu ramai yang mahu tahu pendirian dan juga pendapat saya. Perjanjian ini dirundingkan oleh Menteri MITI Tengku Zafrul bagi pihak kerajaan. Kebiasaannya setelah habis semua rundingan dan draft telah siap, barulah dibawa ke Kabinet. Kalaupun ada ruang untuk mengubahnya, ruang itu agak terhad, besar kemungkinan kerana kesuntukan masa. Kalaupun ada anggota Kabinet yang tidak bersetuju, akhirnya keputusan Perdana Menteri itu akan memuktamadkan keputusan Kabinet. Cuma pandangan yang berbeza itu akan direkodkan dalam minit mesyuarat Kabinet. Besar kemungkinan juga kita tidak akan tahu sampai bila-bila apa sebenarnya yang dibincangkan di peringkat Kabinet itu.
Jadi jalan yang paling adil untuk menilai perjanjian ini ialah dengan menelitinya perkataan demi perkataan, kemudian dibandingkan pula dengan perjanjian tarif negara-negara ASEAN yang lain. Kita juga boleh cuba membuat CBA atau Cost Benefit Analysis untuk menganggarkan kesan kewangan kepada negara. Saya sedang melakukan perkara-perkara ini sebelum saya membuka mulut. The President of United States, Donald Trump, recently visited Malaysia. Yes, that's the flag of Malaysia. And that's the Prime Minister of Malaysia, Anwar Ibrahim. Okay, I'm so sorry. I had to talk very fast. Anyways, I'm just so happy. I'm just so excited that, like, you know, finally, yes, that's Donald Trump doing his iconic dance move. Okay. And just the flag of Malaysia and also America. And yes, Donald Trump came for a trade deal. And since I got over here to America, many people ask, Prince, where you from? And I told them I'm from Malaysia. And they don't know where is it. And finally, I can tell them that even the Prime Minister of the United States visited Malaysia recently, okay? And that's the Malaysian cultural dance, okay? And yes, I'm just so happy. And that's Jacqueline Victor. So what do you guys want to know about Malaysia? Comment down below. If you guys want to know about Malaysia, it's about time for me to answer your question. Comment down. Video tarian Trump dan Anwar raih lebih 48 juta tontonan di media sosial. Apa guna ada imbang apa pada rakyat? Tak ada apa. Memalukan rakyat Malaysia. Hak budak-budak walanon tak apa mereka berbangga pasal otak mereka tak ada. Mereka tak kenal pelakon sebenar. Anwar Ibrahim dengan Trump tu pelakon yang paling handal sekali. Anwar Ibrahim, ni dia. Abang tu terang mana. Budak-budak walanon. Budak-budak AMK, PKR, Pakatan Harapan. Ni, mas, abang hampa nak cerita. Bagi hampa tu celik mata sikit. Bagi akal hampa tu berjalan. Anwar Ibrahim ni pelakon. Dia pelakon hebat. Cerita pasal Palestin. Anak-anak Palestin yang dibunuh kejam. Yang dizalimi. Rakyat Palestin dibunuh. Dizalimi, dirogol, dicincang. Tak bagi makan ke bulung. Dia cerita sedih bila berhimpun dengan penyokong-penyokong Palestin. Penyokong-penyokong rakyat Malaysia yang menyokong Palestin. Dia buat sedih. Teriak ayat mata dia. Hapuskan Zionis. Israel kejam. Amerika kejam. Segala macam semua dia lah. Bagus. Yang kata Anwar Ibrahim tu. Mai bila bapak Dajjal mai Malaysia. Bapak kepala setan mai Malaysia. Bapak iblis mai Malaysia ni. Disambut dengan riang gembira. Dengan tarian. Dia pun menari jugalah dengan bapak Dajjal tu. Trump tu bapak kepada Dajjal. Bapak Dajjal manusia. Tu Trump tu. Dia bunuh rakyat Palestin. Dia bekalkan senjata dekat askar Israel. Yahudi lahanat tu. Bunuh habis orang Palestin. Anak-anak Palestin. Tak rasa apa ke? Lepas tu menari joget. Gembira. Meraihkan kedatangan bapak Dajjal. Bapak Israel yang besar tu. Tu Trump tu. Ada lagi budak-budak walanuan tak sedar diri. Berbangga pasal apa? Hampa kena berasa marah kepada Trump kalau main Malaysia. Apa cerita ni? Tu aku nak kata kat budak-budak walanuan Pakatan Harapan ni. Penyokong-penyokong TikTokers Pakatan Harapan. Hampa ni bercakap pandai saja. Pakai otak sebelum nak bercakap.